bahlali Thusi Akasibhayi uthi nje hlukanani nalento yenu okufuna ukuthi nifake ikhala lenu kwi-relationship yakhe beno DJ Zinhle uthi hlukanani bona ba right awuzizwela ukuthi uthini ngobungani babo beno DJ Zinhle hayi lento enicabangayo uthi ba right kanjani na ayike bahlali ngiyacabanga ukuthi nike nabona ukuthi enyangeni ezedlule Thusi lapho ubumthola khona ubuthola uDJ Zinhle lapho uthola khona uDJ Zinhle ubuthola Thusi kwamathe nolimo kodwa nje esithubeni suddenly ubone nje bengasekho together bengasekho mkamkam nje bengasekho ilabo bangani abekade besematheni banje bangasapost indawonye bengasenza izinto ndawonye njengenjwayelo phela ukuthi abantu bajwayela ukuthi bababona beposta ndawonye ko Twitter beposta ndawonye ko Instagram kodwa nje kwave kwashintsha kwakuba naloyo nje lokwashaya umoya kwangazakala ukuthi kwenzakalani enyangeni ezedlule kodwa ke uyabazi ke phela ukuthi abantu ngeke bathula bebona ukuthi ama besties or ama friendship abengaka sekwenzakaleni ngawo awuke ongacushwa ke vele wabethathela khona eyobuza ke phela lo ongumusa Khawula wa Twitter wabuza ukuthi ama besties kwenzakaleni ngawo akasabonakali phela manje eposta njenga before lapho ke Thusi akamoshanga sikhathi uthathe zakhe waphendula ukuthi guys anike nime wathi guys musani ukufaka amakhala wenu endabeni zethu musani ukufaka amehlo enu kwi friendship yethu nifune ukwazi each and every step eyenzakalayo ngempilo yethu sekuzophendula banike manje lapho sekuzophendula Thusi ukuthi anikame uthe wasuka ke upheli wazipostela nje isithombe abasola ukuthi bekwisithombe nje ebesikhona esingenamthelela ebesiyizithombe nje besikhona wazipostela sona ukuthi bona ba right abana beef akuna story phakathi kwabo bobabili basa right basabangani aba right akuna beef eyenzekalayo phakathi kwabo abantu basebebuzile ukuthi kanjani ngoba phela wena ngisho kuyibirthday yabantwana wena ububa khona ubupostwa ubukade nje vele uhlezi in and out kuzinhle nabantwana nawe uzinhle ubekade in and out empilweni yakho kwenzakaleni all of a sudden kodwa ke uyasho ukuthi akunankinga abana beef bona bebobabili sekukhuluma abanike Thusi uyasho ukuthi bona ba right akunanto ethi yenzeka phakathi kwabo bobabili abanaxabana okukhona ba right is just that nje phela ngesinye isikhathi ifriendship iyadinga ukuthi uyinike isikhathi not uhlala usuyiphele endlebeni ayike bahlali ngizibambe lapho ke nami ke njengoba sengithenga chaza kabanzi ngefriendship yabo ukuthi abana story abana beef kodwa ke abanye bashila ukuthi uze wazi wephela ukuthi mawukuthi wena uziqambela amanga uzi akabuyi azochaza azotwitter the same thing lo ishoyo yona lento nawe oyishoyo sisazokubuyela ngoba vele kushuthi unamanga ubukade ucreate story esingekho ubukade uzakhela nje istory esingekho wena Thusi ngoba yini uzime ngabuyi ezotwitter asithembe ukuthi uzohamba ayo Twitter back ukuthi ba right ba 100% fine ayike guys ngiyazibongela niqhubeke njalo ke nilalela ama video wami ngizoleke ngindrophela wona nje ngolimi lasekhaya lolo phela olwesizulu ngiyanithanda ule